Kalugurang mga kapatid, ng kasalpantayanan, pasalamat ko pong maragul king apong Ginoo. Kaya rin ang 14 na banwa, may kapagbakasyon ko Amerika, at kaya ko na rin kapatid ko, deng pangunahan ko, deng kapamilya, kapuso, at kapatid. Makasigan pa nga tao, when you are well connected with your family. Kuling meron ka rin pundasyon ng pangatao-tao, yapin niya yung pamilya, pengari, kapatid. Kapamilya, kapuso, kapatid. Makaibesi ka ng kingkiratamong pangatao. Kung ita mo may papangilala tao, agad talang babanggitan. Ding kamag-anak tamong sikat, mayupaya, o kaya naman ating mata sa pegaralan, o may bagwa, king karelang kabiyayan. Maranas we identify ourselves, karing kamag-anak tamong masikanan, makwalta, sikat, at mata sa pegaralan. At nung minsan ita masasabyan ng kamag-anak kitang Mongoloy. Kapatid kitang metong adragadik. At yung manuyang medyo may napamisip. O kaya naman ating kang pinsan nung nukarelang gamini, ingkarelang kabiyayan, mababang klaseng obra. At sula ka rin squatter, disabled family members, special children. Siguro pag maragulta na rin kamag-anak na mga abogado, doktor, pari, mayor, presidente, pero most of the time, mililelela at makakalimwan. Dahil kapamilya tamong special children, disabled, kalulu, the least and the last and the lost in the society. Balamong mo, pikakarini tanan. As if they do not belong and we do not want to connect with them. Ating kayang katanap mo ng gospel reading tamong ini. Let us connect ourselves with one another. Ulingin balang metong kapamilyaya, kapuso, kapatid. Nung lamandayo po yung lahi ng Jesus, it is not a perfect list of pipumpunan. Balutang wala namang perfectong pamilya. Alam perfectong pengari, alam perfectong kapatid, alam perfectong katwangan ng manuyang. Ading payabot na kinatamo ng gospel reading tamong ngayon. Sumamit ng kakulangan ng metong at metong. Mipapananggap, mipapanganak, king kakulangan ng metong at mipapanyansan. Pwede po yung masanting ng balita ngayon ng gospel reading tamo. There are no perfect family and perfect community. And we should learn to live with the imperfections and the limitations of one another. In the Spirit ay itamo, mikakapatid tamo, itamo, anak na katamo ng Diyos. Tudugong makapagtaka ng uyatan talang minaling, halos mikakamag-anak kayo. Bapaki usin, darake, matas kudaya kaya, pinsan kaya anak pilatan, pinsan kaya makaladwa. Makapagtaka po ang mipapangilala tamo king metong at metong. Halos din minalin, mitay-tay kayo king pamikamag-anak. No wonder. Maghanaka kayo. Uli na din kayo pimamanan. Karing kaya kayong kamag-anak. My dear brothers and sisters, nung uyatan tayo, hindi po pipumpunan ng Jesus. They are not a perfect family after all. Uling kaya kayang listahan, kaya bilang ang babay, itama ang puwerahan.
Dili nga doon babae na riyan prostitute lang. Siguro naman din ng manoy na prostitute o kaya naman natin kang kapamilyang iba't Kinangeles City o King Metro Maclau. Malamang lamang siguro mupanyagyan ka. Huling asawa mo may kapag-asawa yung babaeng mababa ang lipat. And yet there are two women, babaeng mababa ang lipat, itama rin rahaw, kabilang laking langit ng Jesus. And we have a foreigner, Ruth. The Israelita, burita rin ay asawa ng Israelita naman. Niya ito rin ang Samaritano, yung pimisalita, dayada. Karinaliwang tao king bansa karinting Babylonia. They want to be pure-blooded. At balang mo ay katanggap-tanggap ka rin nung nakapagsawa ng foreigner. And we have Ruth, who is a Moabite. She is not a pure-blooded Jew, and yet inabenening Ginoo. Bali, pero mas nandiling lahi, inglaing Pilipino. Because we are a mixture of different blood and nationalities in all the world through intermarriages. At sana yung intermarriages na rin Pilipino will bring out the best in the Filipino. What ang misamutanan kang lahi, dapat itang the best and the best karengal kang lahi ang paltong. And we hope for the best Filipinos in the future because of intermarriages. Akwatang masanay kang maya, karehaliwang nationalities, amyak inasawang Pilipina, o kaya naman Pilipino. And we have King David, he is a king. And yet, mangulang yung hari niya. Minsan na doya rin David at checking kayang rooftop garden. Ikit na Batsheba man diluya. Binoso na Batsheba. At di na tayo kalibugan at ginawa yung paralan. Bangakuha na Batsheba ang malago. At alasawa. Abuktot na yung haring David Batsheba. Bang panakpanay kayang kabuktutan, pepayaw sa ng asawa ng Batsheba, Urias. Lesinanay bang sipin na ng asawa na. Bang mitakpan, ing kamarinayan. Ayang itong yung hari, abuktot na yung itong babaeng talasawa. Minuli Urias, metod jaking paspol ni karelang balik. Naninggewa ng David, pinower play niya. Legyo ni Urias yung front line of the battle. At mete Urias, king pakanan ng haring David, bang panakpanit ang kasalanan, ayaw buktot na yung asawa ng Urias. Hariya. Ngunit dahil yan naman, kamulangan, ampong kalokohan. And the beautiful thing about this genealogy is, may pupos siya kitang sasabihan ng Jacob ay tata ng Jose, ay asawa ng Maria. Then we have another connection here. Maria, yung ima ng Jesus, ang mayayawos, Kristo. Na ano man yung lahi mo, masanting, marangal, banal, makasalanan, in the end, we should make a connection with the Lord. At itamo man, bistat man miyaya liwatang penibatan, the good news today is that we can connect with the Lord. In the end, our life should be connected with the Lord. Mapalyari na nakang kamag-anak minalin, uling tagalayti ka. Pero, we can always connect ourselves with the Lord. Kapaminatanan ng binyag. Inyang may binyag tamo, may ginanak na katamo ng Diyos. May gintatang tayong Diyos. May ginkapamilya tayong Diyos. May ginkapuso tayong Diyos. May ginkapatad tayong Kristo. At may mikakapatad tamo, king metong at metong. And here is the greatest connection. Igugnayan tamo king Diyos bilang anak na. Igugnayan tamo pang Kristo bilang kapatid na. Jacob, tata na Jose, may naliwaya po na ing genealogy na. Jose, asawa ng Maria, at yung Maria, yung ima ng Jesus, ang mayayawos Kristo.
Nana po yung hamon na kiratamo ng gospel reading ngayon? Let us have a sense of origin. Let us go back to our roots. Balikan tamo, ing penibatan tamo. Ngayon Pasko, dakala family reunion. Let us go back to our roots. Let us connect with our brothers and sisters. Balikan tayong baletamo. Nung nukarin kami bait at meragon, nung atsula pa. Balikan tayo, mamo, itatang mo, deng kapatid mo, deng kamag-anak mo. At siguro po meron ka rin masanting ay activity ay gawa yung ini. Idangiga yung may papamilya, may kakapatid, putang mabila pa rin pengari yung mga interview yun lang. Nino rin kapatid ng imamo, naning middle name ng tatang mo. Nino rin apo mo. Nano na apelido, nino rin kapatid ng apo mo. No karilame ni batan, makanano yung mikit imamo ko itatang mo. Uyatan nyo itakaluran kong anak. At sana i-record yung kaya yung computer. Bagkita the next generation, makapag-connect lang, kaya yung family bloodline. And if ever kaya yung pamilya, adin kayong miyembrong karapat-dapat, make them worthy because of your love. Uling kapamilya ng kapuso na, kapatagtalangan kang Kristo. At sana'y kayong may papamilya, di tangakinan at may bagwa. Baligdan nyo rin kapamilya yung kalulu. At may swerte. Di na nyong pansin. Agkat nyo na. Parangalan nyo na. Make them feel they are at home. Make them feel they belong. The least and the last and the lost in the family. And then lastly, secondly, let us have a sense of history. Nano po yung buri kong sabihan. Ingamanong history in Tagalog, kasaysayan. At ingamanong history ken Kapampangan is kasaysayan. Maulagala po rin ang manong arin. Kasaysayan, iba't siya kingamanong salaysay, ampong saysay. Buri na sabihin, marami tayong mga kwento sa buhay. Pero kailangan makita natin ang saysay ng mga pangyayari sa ating buhay. Then we will make a better history. And here is the challenge of the gospel. We will continue history, but we will make it a better history. Let us improve our history. Nung itatang mo mapanakoy, stop it. Make a history of people who are honest. Magloko king kalupad ang tao. May pakya po sa nitatang mo. Nung may kwanta yung kapanakawanan, alilan mo ita. Wasan mo yung dewa kaning lahi. Bangmira ng grasya king kaya kayong lahi. Nung imamo may kisawa yung aliwa, pututan mo ita. Putang mag-isawa ka, itanam mo kayang puso mo, may kakawan niya ng asawa mo. Maging mayab kang asawa, maging mayab kang ima, mo lalakwan din anak mo. Improve your history. Nung ating mga kapatid, maging ang drug addict, pututan nyo ito. Make a better history. Then, in kasaysayan mo, makabantugan niya. Makita natin sanang saysay sa mga salaysay ng ating buhay. Then history will be kasalisayan. Uling manyalese tamo. Kasalisayan sa lesen me, impulayin ng biyem. Bang miras ka tinakong gino. So my dear brothers and sisters, let us learn from the mistakes and blunders of the past. And let us make a new beginning, a new history in Christ. Talakad tao.
Kapanalan mo sana titingayin, tingupaya ng Espiritu, bang paragya kami, madiyari lang katawan at daya, ng Ginoong Heso Kristo. Bayanin daw ang pusang loob, king pamilasa at kamatayan, kinuhanin tinapit at perpasalamat siya kema. Piraso na yan minyin, karingay disipulos man. Tanggapin niya iti ibaman at kananin. Iti yung kanamong katawan, amidawang para kaya. Makanya mo naman kaibat ng apunan, kinuha ng kalis, pasibayo yan may pasalamat kaya. At binining kalis, karingay disipulos na, tagaban niya iti ikaman at minumbo kayo. Idining kalis, ning kanatong daya, indaya ng bayo, at alangang gamatipat, amibubu para kayo, at para rin sa belakang bangkit kami patawaran dari kasalanan. Dagdag ini bilang kabigagan naman kanan. Ipashare tayo ng misteryo ng kasal pangayanan.